Assalamualaikum musulmanlarım. Ostaqudagana Hanafitlerдің намаза Бисмиллахиррахманиррахимді айтпайтын туралы видео түсірген едім. Енді міне Аллах Тағаламыз жаратушысы ием дәлел берді. Осы дәлелді сіздерге ұсынып отырмын. Қараңыздар, көріңіздер. Осы хиджраның 130 жылы міне Әл-Фатиханы Бисмиллахпенен қосып оқыған екен. Енді бұдан артық қандай сіздерге дәлел керек? Бисмиллахты әрқашанда айту керек мұсылман болғаннан кейін. Таңертең тұрдың, бисмиллахтан бастап тұру керек. Ұйқыға жаттың, тағы бисмиллахпен бастап жату керек. Не істесең, соны істе, бәрін бисмиллахпен жасау. Үйге кірдің, бисмиллах, шықтың, бисмиллахпен шығу керек. Жұмысқа кірістің, бисмиллахпен. Сондықтан да ханафиттер шайтанның құлы болмаңдар. әрқашанда бәрін бисмиллахпен бастау. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه سورة الفاتحة. ثم وكتب يزيد ابن عبد الله يوم الثلاثاء من رجب. لحظة، من يوم الثلاثاء من أيوة. رجب سنة 30 و100. رحمة الله على من قرأ هذا الكتاب ولعن من غيره. آمين. آمين. شوف التاء وضعها الهاء مربوطة، الهاء وضعها فوق. الله. غيره. آمين. شوف الثلاثاء كيف رسمها؟ إيه، يعني من ناحية الرسم بنجد أشياء كثيرة. حتى يزيد الزاي وضع فوق